Hi guys! For today's video, magpa-parking parallel tayo. And I have my instructor to instruct Oh, me. ikaw na na. Sige, atras. Ano daw? Okay, ito Full na right. nga. Mag-start na ako. So dyan, nag-full right ako para mismo makapasok sa cone, yung dalawang cone na sa likod. And then kuya, wag mong takpan yung camera. Aysa, Sorry lang Center. kuya, uy. balik. Ano? Atras. Di pa. Hop. Oh, pull left. Tapos dyan, nag full left ako kasi sabi ni kuya. Tapos ayan na! Ayan na! Ayan na! Malapit na! So naka-parking na ako. Not perfect but it's okay. More practice maybe. So guys, thank you for watching my mini vlog. Yeah, Hope you like gawas. it. Gawas. Thank you.